Oşko getemiz, oş bir adam, oş. Oşko getemiz, oş getip kolaylı. Oşko var mı? Kredit jetip kalıptır deseniz. Var mı kredit sizler dediler? O kredit var adama konserttem ne var? Özü kliyen çok bol atkanday. Oşanday olatkanday jönele kılbaysыңар. Türtünü verip kalışat. Ne türtünü ödet deyim de. Yaşına kayılı olboyu deyim de turağı. Biz de adamız da. Ne? Ne oldu? Ye öydöňüz gele giýerbe ýyldyga dele bir bala giýip bolmasy? Soğukdun günü kaproncan jürbey. Kapron mes bul özü millet tügün bul. Nastan anlayla? Özüme dele sezil ödet skvoznak bolup. Men o Oş'tan Bişkek'e çıkkanda pagoda jakşı bolçu. Hazır emin mına entip Oş'ka çıkan desem pagoda buzulup ketdi. Uşunday oldu üstümüle şart giye kalıp jöne geldim men dağı. Eme Bişkek'e özüm neye geldiňizle? Piyaz otogonu. Bişkek'e men kurultayga gelgemin. Kurultayga gelip uşul atayın Oş'tan Bişkek'e barıp armanımda aytayın, sözümde aytayın, deyin, başka kılayın dep atayın bargamında. Kurultayga konak bolup gelipsizde. Öz oşanday ol bardık ile. Men elemez bardık vardı oşantip. Anam bire çıktı dağı cedirdi. Bilbeyim anan oşa okşa oturup kaldık. Çalkaşıp ketse gerek da. Çalkaşıp ketmeyle tuptunu kayttı. Koysunuz. Anı dağı bölüp. Boynun uzul Şöyle mimandar deyip koy tura o. O da nasirene buzuldu. Nasirene buzulup geterli de şunday soğukta şamalda. Yema ertarak geterli o. Neme kılalım? O. Ne maşinan teşik be. Şamal girip ata o. Ya yeşikte açıp koydum öyle de. Bol. Biz uca maşina da okşaydınız ha. Uca çıkkan okşayız. Siz çıkkan dele maşina deleniz. Elin Türk kılay murdiya mağuk cavan bol. Paket salıp koyayım. Lan salıp koy bagajga salıp koy o bol. O tez getip kılay elin Türk kılay bagajga salıp. Jol demek koy. Niye mınanı jönele polga koyup koydun? Bu yer bagaj. Uca bol. Getip kalalı bopturmayla. Men eskertip koyayım. Men katı aydayım. Mağada katı aydagan çagat. Kançalık katı aydaysın? Kıyla katı aydayım. Karma alın ha? Karmatı alıp aydaysın ba? Yemin bunday katı getkende karma alsınız yerde maşinanı. Hem tüşüp kalgı seni aydabasan gerek. Oha karap ketem ha? Boptur karma olayın. Yeneğini karma olayım çok ko. Özünüz karma alın. Özüm mahturma. Sizin ya kurultaydan aytın. Ne söz boldu? Oşudan aytıp keteyim. Bu kurultayda aytkanday sözler bolatken. Anısı adet etken. Bıltır bolsa bu 11 gektir jerde de bir öz aytты. Bu yıl bolsa muna aytып. Muna jetim kaya getdi. Elin turup kalıyor. Nak konak uşul eken özüçü. Emin munday... Ne kalıp kettiniz? Ya. Ne kalıp kettiniz? Sen süylöptür dedin ko? Ya ben Sasnovka'dan geleydim ben. Maşinanı ikiye böl. Sen süylöptür degenine ben süylöp kalıp atmayayım mı bulacakta? Ya ben dedim ko. Kayaktan bilen ben. Bol boyutlu sülece. Eceleve. Anan aka deyim mi? Eceleve sestürönkade. Koptur sestürönke. Benim dinecesi var mı? Koyun var mı? Hakarat kılma. Elim tutup kalan sen hakaratına men hakaratım. Sen hakaratına men taratım. Alıp etmen dağı. Alıp etmeyim. Paket ne alıvaldınız? Alıp alayın üspet etmeye kalamken. Abba. Eyvallah. O. O degen oğuzuna paket tıkıp alsam hazır.
Jönele o desen ölesin be. Oldu kalıp ketmeň. Ketme. Şişin. Jürdük hazır? Ova. Boldu. Erçi otup. Erçi otup. Erçekten neresi dost diye tutasın beni. Boptur, tamazı. Sizden alıp geleyim ben. Sidenen ap gelbeysin be. Oyunun üzülgürüyor. Men izdi dost öldürdü bir jolu bul. Sidenen de ap gelme. Tezrak ayda keteli. Düşür mınalarını. Ova, tez getip kolayın. Tezrak kaka düştü otasın. Elini turup kılayım. Oyunun üzülgür. Sal koyun ha. Salıp koy. Ova, get. Oo, elini turup kılayın. Çıkışın. Maşinanın aldı teşik be. İyi. Kavulda öyle şamal girip adatta. Siz mınday kılınca. Ha. Buna aytıp cevap durun. Mındayla oturup alın da. Nege? O aksakal qarap atat. Qaray versin ula açki şan eken. Tartpaymy? Opşum tartpay kalıptır. Var, get eylem O, da. geteli. Ne, maşinanın nemesi kapotu yok mu? Kıymıldap ketin, jürdük. Ha, jürdük mü? Ha, boldu onda. Kapot barıla. Ha. Gece ötkönde oşta 2-3 gün aldın. Ha. Turames koyup koygan ekenmi? Ha. Sınos kılıp alıp koyuptur. Ay, ölüm turp kılayın. Motor yok sürem aşadan beri. Oo, aldırak çıkmaş gerek. Neyse. Sen telefonun mu? Ya menik iPhone mese. İyi, meniki gen Alper. Ay, ölüm turp kılayın, menik. Telefon balı da. Hayra bunu ölemege taş taşında. Hazır ölüm turp kılayın. Bişkekte uğurlar çaman koyuttire. Bir neme buyumunu burcaka koy, burcak koysan şart urup keter. Arkıl bol Hazır, bunağa salı aldım, hazır koyuttire. Sen meni karabay paket neme maşinandı kar, hazır. Hazır koyuttire, ölüm turp kılayın, moynumuzu. Hazır. Elini turp kılayın, ya. Hazır koyuttire, ölüm bile kal. Meni karabay aldığını kara. Elini turp kılayın, moynumuzu gör. Öyle bile karatta bunağa. Moynun üzülgün elini turup kılayın. Neli olu bol vatat mına o. Elini turup kılayın. Elini turup kılayın. Alo. O padruşka. Kayttım Bişkekten oşka. Stres bol vatam. Stres bolsan çıgıp al çana tep. Çana tep bolgan küçük menen desen. Ağayan bolbosa nokatqa çık balon tep. En çokusuna çıkıp oşandayla tüşözün asfaltka çıkasın oşanan nari enengin uyuna girip ketesin. Oo, istresmin deydi, ölüm Türk kalayına ya. Ne kıldıyız? İstres deydi. Oyunun üzülgül ölüm Türk kalayına. Çıkıp kettim ha Sal kalışka sal kal da. Ölüm Türk kalayına oy bay. Bırak caman ıssık ekensin. Maylı. Oy ölüm Türk kalayına. Oşa kayttım dedin karma alın de. Oo. Karma alış gerekem. Jönele geteliş ha. Oy. Oşa neyseniz. Hemen kıymılda ver, başım orup kaldı. Jettik dep koyar beyli mi? Koyalım bir akışına ayday. Daha kaydaysın be? Ova. Mayla, o muzikan koy. Cay müzik var koyup koyalım. Oo, oşan koy. Sekin ayday. Oy ölüm Türk kalayını. Caman boldu ha. Oy bu. Day soqta da. Caman katlı ayda etkezdik. Emişendi mi? Gezem kayda. Kaysınısı? Köptü. Men o caman köp tiygemin ha. Men burun akı olçum da. Birinden tiyip birine çıkıp, birinden tiyip birine çıkıp yürüntüle kalat gezge. Özüm çoylanam, kuz günü karab alıp, tiyip atam, çıkıp atam, ölüm turp kılayın. Uşu geçsin de buzulu bile getmezdim o da. Ay kızım. Hey! Getip kaldım ha. Jettik boldu, koyup koyar şurada, boldu. Jettik dep koyar, oy. Ne kaldı? Bol. Bana neme kıl? Taksi çakır ver, ben getip kılayın. İyi. Taksi çakır ver de geteyim de. Taksi koçağım, men yol bilen berip koyayım. Kaç yol giren öyle? Bişkekten hoş kalıp geldim koy. Şöyle zımmenen be. Jaksın el alıp geldim. Qanday jaksın ap gülesin? Antpeng men bala çaqa ağam. Ana men ne ovatat deysin? Mendele sana oxşağından jeti var. Men ne jön jiretdi otasın bu? Ya Bişkekten hoşqa çeyin tovaşı ala beli akkar kök buza geleytem men. Lüngtürüp kala moynunu loşal ala ver akkar kök karına senin canında geliyotkan mağa rahmat ay. Şımıcak geliyotam men. Dimele mağa akkar deysin. Talant Gulamov.
десең, Мына үстіне кийип чыккан көйнөгү Раматылык энесинин көйнөгү. Ушуну жоготуруп раса издеди. Келиңиздер, кайрадан конкурсанттарды чакырабыз. Алдыңыздарга атамын эң акыркы шакирти, эң кичинекей шакирти Ильяс Куртай. Калча тосулабыз. Ильяс Куртай. Рахмат, көңілді кешіңіздер менен. Өзбекстанда, Қазақстанда ушундай сахнага жаңыдан чыгып аткан балдар чыкса, ушу келечегине пайда болсун, өркүндө өссүн деп дух берүү максатында жакшы кол чаап тосуп алат экен. Рахмат. Бар болуңуздар. Бизде кыргыздарда жаңы сахнага чыга калган бала болсо, мына желмоғыздағы мені айтып күлдіреді екен деп мындай сын көз қараш менен қарайды екен да. Өзі негізі Қаныбек ағам назы тура айтты, Рахман Разықовтың ең ақырқы шәкірті мен болом, ағайымды менден кейін қудулдар жоқ. Өзі негізі мұнау қалған қудулдар ағаларым, ежелерім жөнден жөн әле машинені талашып атады, дұрма тұтығандар. Жөнден жөн әле. Мұнда қарап көрсеңіздер, любой еле жерде үй біледі діле, ең кішінеке балаға қалады да, үй жай машина діле турауы. Жөн эле талашып атат. Гүл жайнайчем эркек болуп кийинип чыгып атат, калгандары аял болуп кийинип чыгып атат. Негизгиси бүгүн сиздерге өнөрлөрүн көрсөтүп атат. Мен бүгүн залдан апаларыбызды көрүп, ушунчалык сүйүнүп атам. Аял заты жашоонун көркү. Караңыздарчы, кандай сулуу сиздер олтурган жер, кандай көркөмдүү. Анткени аял заты бар жерде ырыскы бар, аял заты бар жерде шаң бар, аял заты бар жер майрам. Мен ушу биздин апаларыбызды көрүп, апалар жөнүндө бир нерсе айткым келип атат. Биздин кыргыздын апаларынын балдарга берген тарбиясы башка улуттун апаларынын берген тарбиясына караганда миллион эсе жакшы экен. Мисалы, Япония деген мамлекетте эрте менен эрте баласын ойготуп мектепке жөнөтүү үчүн апасы баласы уктап жаткан комнатага кирет экен дагы жалаң гана жакшы сөздөрдү айтып ойготот экен. Мотивация берет экен. Садага болоюн балам, уйкуңдан тура кой. Сен уйкуңдан туруп мектепке барып бир нерсе үйрөнүп келсең, келечекте эл башкарасын, жер башкарасын, депутат болосун, президент болосун деп мындай дух берип турат экен да, мындай. Ойгонгондо дагы бала автоматтык түрдө ошол нерсеге даяр болот экен. Биздин апаларыбыздыкы кандай? Биздики таптакыр бөлөкчө. Биздин апаларыбыз уктап аткан комнатага кирет дагы, көкме тур дейт. Сасы уктап жата бересиңби? Saat 11 oldu, erelülер 2 toydu, atalılar 6 toydu. Tur mektepke jönö deyt. Erkek bala olsa oşen toyga atат. Kız bala olsa 9-10 klasta okup aткан. Биздин апаларыбыз жанагы уктап аткан кызды тур деп айтканда ойгонбой койсо, турмушка узатып ошол эле жерден, уктап аткан жерден кайра ажыраштырып ийет апалар өзү. Кыз тур деп 2-3 жолу айтат жакшына. Жанагы кыз көңүл бурбай койсо, ушинтип кийин дагы турмушка чыкканда уктай берсең, күйөөң тээп жүрүп келет го үйгө сени. Деп мындай башкача ойготот да биздикилер. Настроенияң түшүп мектепке кетесиң, кечинде чарчап, башкача болуп, аябай кеч калып келип атсаң, биздин апаларыбыз менин балам кеч калып калды эле деп кыжалат болуп тосуп алгандын ордуна какшыктап тосуп алат. Башкача да биз өзүбүз ошого жеткиребиз. Какшыктап тосуп алат. Мектепти жа, окуучуларды үйүнө жеткирип коюп, анан келатасыңбы? Кир үйгө. Тамак же дейт, курсагың ачкан үйгө киресиң, кийимдериңи бир бурчка таштап, дасторконго келесиң, атаң, апаң, бир туугандарың менен ак дасторкондун жээгинде олтурганда, айыл жергесинде өзүңүздөр жакшы билесиздер, дос деген нерсе бар. Алар түшпү, обедпи, кечпи, уруу ойнобойт, любой время келе берет. Ильяс, ойнайсыңбы? Ильяс. Ошо мезгилде апам мени жакшынакай көздөрү менен карап, садага болайын балам, эшиктин алдында досторуң келип калыптыр. Үйгө алып кирип тамак бер, же болбосо ошондон ары узатып кой. Деп койсо болот, дебейт да биздин апаларыбызчы. Дебейт. Биздикилер неме дейт? Ильяс, ойнойсуңбу деп келип калса, шап башкача көзү менен карап, эшикке чык, эрлериң келди дейт. Неудобный болуп, ордуган туруп кетесиң башкача болуп. Башкачада жөн жооп бербейт. Тишим ооруп атат десең, жөнүнө дары алып берип коюштун ордуна муздак суу ичип ал, жакшы болуп кетет дейт. Тамагым ооруп атат десең, муздак суу ич дейт.
Ушунчалык башкача биздин апаларыбыз. Мен ушун таң калам биздин апаларыбыздын берген тарбиясына. Оорураак жүк көтөрүп кетип атып, апа ушуну кайсыл жерге коеюн десең, жөн эле местасын айтып койбой, менин башыма кой дейт го. Тамак ишейин деп кашык сурап, апа кашык таппай калдым. Кайсыл жерде десең, кошунаныкин да дейт го. Жама мындай башкача да биздин апаларыбыз мындай. Башкача берет тарбияны. Мен ушунчалык таң калам биздин апаларыбыздын берген тарбиясына. Тамак жеп атып, апа тамакта эт жокпу десең, мени сой дейт го айланайын. Ушунчалык ашайын да корабы дейм да. Мен кичинекей мезгилде эсимде апам тандырга нан жаап аткан учурда, аркасынан байкабай өтүп кете турган болсоң, кайсыл жерге жетпей ошол жерден тутуп келип өлүң отурайын, отур мына жерге жылбай. Нанды түшүрөсүң. Болбосо өзү суюк жасап алган камырды. Жөн эле сен мишенсиң да? Жылбай отур. Бар үмүт кыласың, нан жейм деген жакшынакай үмүтүң бар. Тандырдан нан бышкандан кийин апам жакшынакай болгон колдору менен нанды үзүп алып, чоң чара табакка салып, бетин сары май менен сонун кылып майлап алып кирип кетет. Аркасынан ээрчип кирип барып, апа мага дагы нан бериңизчи десең, баары бир эне жүрөгү жумшак. Ысык нандын чекесинен бир сындырым нанды сындырып, "Мээ балам, жей кой, аш болсун" деп койсо болот дебейт да биздин апаларыбыз. Биринчи эски нанды жеп түгөт, анан жаңысын жейсиңер. Эски нанды жеп түгөткүчө жаңынан кайра эскирип кетет, Апа, бул паңдап кетиптир го десең, врач боло калат. Че, өлбөйсүн, ашказаныңа дары болот, че. Ал. Башкача да, башкача. Досторуң телефон алып, че, жаңы нерсе алып деле ушундай болуп калсам да алгың келет да, сен дагы келип эле атаңа айтсаң бурчка жармаштырат деп, апага айтасың. Апа, мага дагы жаңы телефон алып бериңиздерчи десең, мейли балам, шартыбыз болгондо алып беребиз деп койсо болот, бирок антпейт да. Мени сат дейт сразу айланайын. Мени сат. Ошондо сага жаңы телефон, атаңа бир катын деп, бир эле учурда эки кишинин проблемасын угуп турасың ошол жерде. Жаман таптакыр башкача биздикилерчи, ушунчалык таң калам мен, аябай таң калам. Мен ушу кичинекей мезгилде эсимде, апам чачтарын жазып, ооздорун боёп, даярданып аткан деле көйнөктөрүн кийип. Мен түшүнөт элем, болду тойго, же отурушка кетип атат деп жаш баласын ээрчийсин. Апа, мен дагы барайынчы десең, кой айланайын балам, сага ал жерге барганга болбойт. Улуу кишилер келет. Сени кийин башка жерге алып барам, деп койсо болот дебейт да биздин апаларыбыз, дебейт. Мен дагы барайынчы десең, чак этип башыңа бир чаап, анда сен бар, мен калайын деп. Настроенияны түшүрүп кетет да ошол жердечи. Мен ушу таятам менен тайнем колунда чоңойгонмун, улуу кишилердин колунда чоңойсоң, ошолордун кулук мүнөзү тарбия берип атканда балага өтүп калат экен. Мен кичинекейимден өскөнмүн да. Ушу эсимде мындай тайнем менен бир тойго кетип атсам, кашанын бурчунан бир ит ваф деп үрүп чыга калды эле. Жаш баламын келжиңдеп, деп ыйлабыйсам, колум мындай кылды дагы, оозума салып туруп апаптап коеюн да дүйшчала. Жанагы колдогу даам менен шилекейим аралашып, иттин капкан эсиме чыгып кетсе. Жана айтып атпаймынбы, кулук мүнөзү жууп калат экен деп, ушундай элдер көп чогулган жерге келсем эле, ушак уккум келип эле. Тамактана турган жерге келсем, көк чай ичким келип эле. Бир кызыктай эле боло берем ушундай. Азыркы жаңырларды уксам уга албай эле, Ырыспай Абдыкадыров, Токон Эшбаев, залкарлардын ырларын укканга аракет кылабыз. Кандай болгон күндө дагы жараткан, аян кылган пайгамбар, баян кылган бейиш энелердин таманасында деп бекеринен айтылган эмес. Бар болсун биздин апалар, көп жашаңыздар, майрамыңыздар менен.